आकाशवाणी इम्फाल R.K.Gorani na pau pazari ahanbada maruoiba pau राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ngasi कानपुरदा हारकोट बाटला टेक्निकल यूनिवर्सिटी की सेंटिनरी सेलिब्रेशन दा वांगांगनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवारदा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यात्रा हुनगनी मणिपुर यावना राज्य अमदा यूनियन टेरिटोरी तरा हमदोइदा कोविड-19 टेस्ट तौबी सांग हंथरकपगा मई लेना केंद्रना सिटी इरखरे अमसुंग बेनिफिशियरी सिंगदा थागी ओइना सेंग किलोग्राम मंगा पीबा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थामरी अमगसु सांगदोखरे लेबाग अस्ता कोविड की वैक्सीन डोज कोटी साम हेना कापतुना अनोबा इतिहास सेमले खोंगजंग असे हेना पाई पाहन मगिदमक कन होना बिरिबा डॉक्टर नर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स अमसुंग वैक्सीन कापथोलबे मी खुदिंगमकपु आकाशवाणी ना इकाई खुमनबु उच्चरी अखोइना पांदमसि यौबा ngamlabasु कोविड-19 लाथेंग असि लोइद्रिबना मियामना लाइचत अस्ति कुमथोकप तौबिगनु ताबिरिबा पुमना मंगना हे याबा मखै अथुब मतमदा वैक्सीन कापथोकपियु अतोपा मियैसिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबियु हराव कुमैगी मतमस्ता अचमनिय मरिंगाना चटपिना हाइजरी कोविड वैक्सीन कापथोकपियु फेस मास्क उपियु फुट तरुके सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माई मिट अमदि खुसा सेंगना हमदोकपियु कोविड-19 गमै लेनब ई पाउसिंगदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंग 0112397 8046 अमसुंग 1075 ता अदुगा राज्य हेल्पलाइन नंबर ना 038524116668 अमसुंग 1800345381 फोन तौबियो हौजिक मपुंगैबा पाउ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ngasi कानपुरदा हार्डकोट बात्रा टेक्निकल यूनिवर्सिटी ISBTU की सेंटिनरी सेलिब्रेशन दा वांगांगनी राष्ट्रपति निमिनि की खोंगचे हौजिक सर अदुदा लैरी ISBTU असि अरिबा स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी अमनी मसी भारत ब्रिटिश न पालिंगेगी यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर ओरंबा सर स्पेंसर हार्डकोट बात्ला ममिंग लौना थोनखिबा लेबाक असि ख्वाइदगी लीरबा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन सिंगी मनुंगदा अमनी आकाशवाणी पाउमिना हाई राष्ट्रपति ना कॉफी टेबल बुक यूनिवर्सिटी हिस्ट्री बुक पोस्टल स्टाम्प स्पेशल कवर अमसुंग सेंटिनरी सेलिब्रेशन की कमेमोरेटिव कॉइन फोटोस रिलीज तौगनी थरोमदा राष्ट्रपति ना कुलपति आवास अमसुंग हाइरोई सिंगी तोंगान तोंगम हॉस्टल सिंग याउना बिल्डिंग तरासु संगागनी श्री कोविंद ngarang कानपुरदा चौधरी हारमोन सिंह यादव की चही चाम सुबगी पालन थरोमदसु वांगांखी महंगना लेफाक अस्किन हारोल सिंगदा मखोगी पुनसिदा माई पाकलाबा मतुंगदा खुनाई ओइबा कानागदबा थबक सिंग तौनबस अपील तौखी महंगना हाई लेबाक अस्बे हेना चाखोटपा शक्ति लेबा मसुंग मरा तपलमदम अम ओहेनेब एकोई पुनः होना मिनगदबनी आपको जो कुछ भी मिला है समाज से मिला है इसको हमें वी विल हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी और आगे आने वाली पीढ़ी वो आपको कैसे याद रखेगी इस शिक्षण संस्थाओं में उन्होंने जो शिक्षा हासिल की है तो शिक्षण संस्था का नाम जरूर याद रखेंगे लेकिन इसके अतिरिक्त आपने क्या किया है उसको हर कोई याद रखेगा मैं इस प्रकार की अपेक्षा भी करता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ngasi उत्तर प्रदेश के जेवारदा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के यात्रा हुनगनी प्रधानमंत्री के नोंथकी लंबी हेना पाक्थोक सानो चाक्थो हनबगी मेंग मखादा एयरपोर्ट असि संगत कदबनी मसिगे लोइनना उत्तर प्रदेश असि इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंगा लेबा असि हनबा राज्य ओइरगनी जेवारदा संगत कदरिबा अनोब एयरपोर्ट असिना लमदम अदुगी इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री गी लमदा चाखोट हनबा मसुंग मफम अदुगी पोथोक सिंग लेबा की अमने मालेमगी कैथेल सिंगदा पाक सना यहनबदा चावना मतेंग ओइरगनी मसिना इंटरप्राइज कयादा अनोब खुदोंचाबा क्या फंगनबदा नतना चावना थबक पीबसु ngamhallagani मेघालयदा कांग्रेस पीबा अचुब जैथेंग अमो ओइना हानगी मुख्यमंत्री मुकुल संगमा यावना दोलगी एमएलए तरानी पानी मनुंगदा तरानी थोय ngarang तृणमूल कांग्रेस यावख्रे मसिगा लोइनेना तृणमूल कांग्रेस असि राज्य अदुगी ख्वाइदगी चावबा विरोधी दल अमा ओइरे राज्य विधानसभा विरोधी लुचिंग ओइरिबा श्री संगमाना लोकसभा की एमपी भीमसेन एस पलाबो दोलगी स्टेट यूनिट की प्रेसिडेंट ओइना खनखिबा अदुबो कन्ना यानिंगदबा फोंदोखिबनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी
Manipur dangana mi kuntru COVID-19 naramadi fagalak discharge tauki masi tharaga hauju phawda nawa fagalapgi sangsada marpudra das mek ni pantare deure haiba matame se mi kuntrama panawna COVID-19 positive oiki mi anina laisa asdei laikide haujik raija asta COVID ki active case satruk marpudra ni pan leiri Marak ashida Manipur yauna raija am the union territory tara humdoida seulgi oina COVID-19 test tawbi sang hantarakpaga mari leinana kendri haksel mantralayna chithi irakre raija sing am the union territory sing asiga sarkar sing the idune pikhiba chithi aduda kendra gi health secretary Rajesh Bhushan hai hokiba matamasida tongan harau kumai amadi lohongbana singba thauduk kaya thokpada miyamna chathok chachin tawbagi sang hengat khiba adu yengduna raija singna COVID-19 test tawbagi sang hanadagi hengat angadabani Siri Bhushan test tawbagi sang nemtharakpa ashina laisat asi sandorpi sang ningthina khangdokpada khudongchata thon gani haiki magna hai ningtham tha changna pakaloina na sor honmaga mai leinaba anaba kaya sandorpi thawong su kopne yengsingadabani Laibag asta hauju phawda COVID ki vaccine dose koti samga tarama pani mathakta kapkhre haksel mantralain hai ngarang vaccine dose lag humudra ma pan lising umphumanga hena kapki beloinena vaccine kapgi sang dose koti samga tarama pan lag kuntaret hele Kendri mapal tharo amdi siksa raija mantri Dr. R.K.Gorani Singh nimit marini gi khongcheta Mongolia da thungkhre mahangna laibag adu lisingba kaya unaduna tongan ba hiram kaya da wari sanakhe Dr. Ranjan ngasi Atal Bihari Center of Excellence amadi Mongol Refinery Headquarters su yengani amadi lebak adugi Mining Mantri amadi Speaker ga su unagani Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana thamari amaga su makhatana jana hanba Pradhan Mantri Narendra Modi na sabapati oduna pangthokhiba Kendriya Mantri Mandal gi mifamna yare Mantri Mandal gi mifam gi tungdangrang pawmisingda wangangbada Information amasung Broadcasting Mantri Anurag Thakur hai Scheme masi manga suba fe sahi sige December thadagi mathang saigi March pawo sangdok lagani magna hai masigi makada lupa koti lesing yang kai humdai chahum ni phumari henbagi ehen basinja ke subsidy ke senpam khoros tawgani haina pari Scheme masi makada National Food Security Act beneficiary khuding makta thagi oina mi amamamgi 10 kilogram manga lewna fanghangani lawu singi anob ain ahum adulaw thongnabgi thawrang su mantri mandalna mapung phana fai khatle Kazakhstan chairman oiduna Asia Council of Heads of Government ki kunsuba mifam ngasi virtual oina Nur Sultan na pangthokani mifam masta mapal thoro mantri Dr. S. Jaishankar na bharke mot sinduna saruk yagani sahi khuding oina pangthokpa mifam asida lalon itik amadi sel thungi oiba wafam sing mapung oina khanagani masida Asia gi member laibak singi sarkar gi makok sing observer laibak sing Asia gi Secretary General Asia Regional Anti-Terrorist Structure RATS ki Executive Director amdi atai invitee kaya saru yagani Laibak ashna sajaba Scorpion Class Submarine Vela Commission tawi thorom ngasi Mumbai gi National Dog Yard ta pangthokani INS Vela gi Captain Anis Matthew hai masi aikhogi chakthokchana oiraba amani submarine asi Kalvari Khanderi amasung Karans ki matungda series asi mari shubani masina Bharat Navy ahenba sakti piragani Tarahom Desuba Nagaland Bidan Sagma Pansuba Mipam Ashidegi Hore Numin Inisatagada Mipam Ashida Obituary Reference Wahang Report Putopona Singba Tabak Thorom Sing Paket Gani Pradhan Mantri Narendra Modi gi thag in Akasbangi Thongna Sandokpa Man ki Baat ki Thorom Thase Kunipana Sandokani Masi Pradhan Mantri gi Man ki Baat ki Marphum Desuba episode ni Man ki Baat Thorom Sing Mawa Nene Miyam Namakoi Wakalon My Gop Natragan Namu Evde Pirak Payagani Mukhogi wakalon sing adu record toro tharakpasu yagani haidi Twitter da thakat bagwaro lamada Pradhan Mantri hai mahana laibag aski miyam wakalon taba pami myang wakalon sing adu Hindi amasung Irajida record toro tharakpa yagani natraga toll free number 1800117800 da call toro pa yagani Loisilakpada COVID-19 denga thonaba vaccine kapthokpa face mask upa phutaruk lamna leiwa khutsa amadi maimit Tarutanana thamba hai achama thong singa singang na chatpinaba amuk hana ning singjari aroibada maroyo pau amuk hana Rashtrapati Ramnath Kovind ngasi Kanpur the Hardcore Butler Technical University gi centenary celebration da wangangani Pradhan Mantri Narendra Modi na Uttar Pradesh ke Jewar Noida International Airport ke jatra hungani Manipur yauna raija amda union territory tarahom doida COVID-19 test tawbi sang hantharapaga mari leinana kendrana chithi irakre amasung beneficial singda thagi oina 10 kilogram manga piba
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना था मरी अमगसु सांगदोखरे पाउलोइजरे।